Ati Geoffrey Chabare urani mwerekeria munene rwang'ine rontwire na utalii kaunti ya Tharaka Nithi awite akaunti wetu ombanite kiwe kiboya bontwire bwa Mutharaka mumwimbi ni nyamuchuka ariti nyuma yo kinyanila kuikaro bya mwingi kuoyania maoni iguru riegie mawatho yara ya kubwithwa mbunkiene yegio menyeri bontwire bo awite na mawatho bobwa kuloka bwatetheria bonene inyakie kutheremia utalii. Martin Mugambi gatumenyithio na njira ikinyanirite. Thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi no ethiite na mbere kurotera kwa igana nginya kwaramia gitene gia kariba kaunti ya Tharaka Nithi bambiritie mutaratara wa kurutha watho bura bugatongoragia antu kwa iga gitene giki ira tugwita culture and heritage policy ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi na mutaratara uyu twambanire na una arandene ya gicigo mbunge kia Tharaka twathichuka igamba ng'ombe imuthe twirikiria na mara mono mara megenie na public policy no turiyukia maoni na kumenyithia antu mara tuthondekete ta department ya culture na tourism. Policy ino igatutethia sana turi county government na turi akariba Tharaka Nithi kwa jumla. Geoffrey Chabare ora no mwerekithia wa rwang'iro utalii ndeni ya kaunti no ariuga watho bobo bugatetheria kwithirania na kwa iga gitene gia kariba kaunti no, lakini thino turonire tuthi step ahead kana tukinye kinya rimwe mbere tuyukie ontwire bunda bura bwegie Mutharaka Nithi tubwegie bantu amwe nikendo tumba kuthi na mbere na kubu protect na nikendo nchiaro chetu irikaya bandaye ciumba kugikiona mantu mara makarika mamareo matene na ontwire bubu tukwenda kuthi na mbere na kuthi kurikithia tuntwire bura bwa kurukirwa ikagita tuthia na mbere gukungwira ontwire bura buthia na mbere ku defend haki cia kibinadamu tutindefendaga culture igawiriri progressive tiga kwa iga ariuga wanotethio bwa kuma nthiguru cia ruraya bukethira bukioneka gukurukira watho bubu nkiambiria na kariba county ya Tharaka Nithi. Policy ino ikabatetheria kuthi na mbere na kubatetheria kuona utethio bwa mwanya kuma mashirika makithirikari na mara matai makithirikari na nkuruki kinya kuona urutaniri bwa wira bwao na thirikari na mashirika mamu bukithi na mbere na kuigwa bukiongereka mbuge itwigitwe turi tujukitie kinya rinene ta department gukuria ontwire bwa county ya Tharaka Nithi na ara turuthaga gintu gitagwa cultural festivals na trainings na auditions. Kuringana na Chabare watho bobo bugatetheria kwaramia watho bungi bwa kaunti ya Tharaka Nithi bwegie gitene turenda kuthi na mbere na kugeria kugaiga mantu amu na kuthi na ndu tuta document monthe turenda twathondekaga policy ino nikenda igwiri guideline na tunenkera mitaratara tugatumira kuthi na mbere na ku document mantu mama kwambiria ontwire bubu bwetu kuthi kwambiria language na nkuruki nikenda twi thirikari tumba policy ino yumba gututetheria kuthondeka county specific laws irigatutetheria kuthi na mbere gukuria na kurikithia ontwire bubu. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.